wotumpon de sebi ye wobi o ha obutu wotwetwe obi ni nenti de be mi paya anana no ye kra mutu ementefo na enketesefo de the mazin on ye peye any school so wa ban woma anyenya yenfa yenwu ifahiem na no oboboa ma emani wotumpon ama ya atase de assembly member onye na na no nketamudi omo tunofo assembly member tunofo oliteu o shopa eyo mutu mafutu yan de aya na nanum hia brada on ta de obaba ana assembly so a woko meet assembly ho a osin ole oma emani yeti anu krampo ole obege information center mokro assembly won asema woda mameo anu so obobo mani jo eti mepain ebada wase bebre na ebri wombre na wada gira ase ne da mo e Coastal Television ye kakonumani na no ebada wase pe masema da ase jo eti ebusia ya da wara yo kakondo na impempre yare ya da yan wo ya ba na ye ba ya tie oyan komotwetwa yan ye na nanu twetwen at de asiri manen onkwa himfie ya yin baba nda bi de mo kwa ma bi wa na ya bi se central onkwa himfie wa gba nchire ma ya ate na ya na yan wumra na yan tie komotwetwe yan kwa mra sisi a Are you ready? Now, this one goes this way. I have one more man. It's a me, yeah. I see one for. I have one more man. Yes, you do. I have one more man. I saw a phone. I have one more man. 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 It's too much, too much, too much. Elijah vampire, Elijah vampire, Elijah vampire, Escape vampire.
iti ebusia mesalamu akwaba na mamu atenasa ye de wara ye wa KAKOMDO na KAKOMDO kro na omani na ye kan fama won the in the Valentine's Day ochina KFC what the main package fe edama waro fon kwete nti bota twempra nka ho atwempra nka ho eti achadere kwa aworofo wati na ya aworofo wa wewe jai aha enti achadere so sere kwa na akaja oda awu no onye wodofo aha oda ene ka wona bia ya no lo kaja achadere ekore nka jamani yanko enti sanin so de KFC achada wadere mahen ma ide di Valentine no oye achade so nkwa oda ayi woye ana wukun wona bienin na ode wutu da man moran na wakaji wan achade wo oye KFC enti ya kan famon Coastal Television wala wanyima wala wonza bo madina na twipin wo KAKOMDO ha na yamo code na fokakaji wa achade wo oye KFC ebusia ya sankomo twetwenda na ya kan famon de echi ya dum pempenda oda KAKOMDO growun afana tampapa ofura bibaka na tama etama KAKOMDO friend onye papa na ebusia etamre ya papa na emom adire sei na no ndama fofo no roba enti sadire sana na mafofo roba yano so yifra fofo ni bia oyeye yensu yifra fofo ni bia oyeye na yensa ka oye ngumehen na poku ekisa odinkan na mu akwaba wonyima hinwa ya hima open but upon we dey me na dumara kwa ye dey nasi ye hu ye papa na ye dey wase na odinkan no ofa hin ba hin ena ye benya na poku ekisa odinkan asana yakọ enko batwetwe no yo asopen asorba ofi suman ozikan bejina ne nebu a otoda ne na nanim ono oye kakomehini ono so oye jasini wo gwatra ha na nanim na mama oye Coastal Television akwabo KAKOMDO ha eyo mayari kain nwan ya pede mo adwuma oye fasusu ozuma oye media sessions in kain time odo wo ben communities no what you put to record wo what you want challenges mbu obehia fi aba no ho bibia daman na wo de boa communities no puntu wo de boa communities enti mo bo Coastal Television fo wona aba do papa so today basa mo ebusu pen asiedu na wa bakan so ha wo oye history a waza abotugba embri na ye nama ani yerusuaze kakakra yerusuaze o sele mi fika KAKOMDO ha eyo no so oye history a waza abotu emi so or boy papa na otudan na moreba wasemido enti wasaman eti nana poku ekis ayada mbaye ngumehen wa KAKOMDO yo embri na ombayen na nebu out today basa onu all one na oteba menchen wow oyin ni pain ebuse pain kofie swan na assembly ma kwesi nunu na mpemfo bebre na ade wo ba ho na za na mo so mkande motu ma abua KAKOMDO man na emom ma she da azna ma abua nka akra mempere mi yibe yim onu na egbo otu da nen obetre dua obey office ya no opede mbaka na hinfo no na mija pepere kakra ya oma osabarma nimpe fo no ko obaka kase kakra na ade nunsun swanden ena meji ma baka
na ya hwe ya boan ma ni vision a all KAKOMDO ha no ya bo mo abam ya bo develop KAKOMDO man dem ko na effort na me se bad up na no mo KAKOMDO eti erika ye kisi oye nana ni vision a opede okodo nti na eja oto nsafraw kede eye ndada na mom onpira afi be ya hesumade na mom ye bom po ekanum nti da ha be nguru hin na ye de wase dempo achi tum de ebaba na bupo ekanum na aboboa na kofe gba otodo anan KAKOMDO he na jasin wo gwata ese kase ni vision on ye de yo mudasi asoba esuma na nebu a otodo anan ehini bia ba bo yin tse gwadwa responsibility that do kwena osiesie ne man na or develop resource all man mu going forward na azi na the means na so be so o creative vision bi na vision akase bia na oda no onanyi the entity education for the youth in particular onyim de aduma ewadi ozidum community no aduma odikan kwa onye gold onye diamond onye oil aduma ewadi ozidum community bia no ana omuni bia no on human potential adasamba wo na omun daman na omon so yiwon sinkena ze wokita henda achi oni youth in moframan unwan na wokita omani bia wanda achi wokita ebusia wanda achi associations wanda achi ekomu nyina wanda achi asor wanda achi na kita oya youth in wonsem the minti wo creative vision be there opede or invest for education for the youth in mu na KAKOMDO when your brighter future o Sunday education or ya dibia obuebu embu bebre obuebu opportunities bebre ozima oman na o focus on that na okay na or start roll out by 5 years in and also say they or invest into the youth education programs in the moon. And see, Salvation and so on. Nana so Oyebia Otima Kangodonko. Cape Coast North. Nkronko bebre. In the watch when aba. We now no say Waboko BC ya. Or one pupils. Yawo bit there KAKOMDO basic schools. Yes. Yawo Amadia English Arabic Abra. Wow. Yawo Ebubonko basic schools. Yawo Kubiasi. Hey. Akoto Chirefo. Eyifua. Wow. Bese kopi. Ina na watch one aba KAKOMDO wa. Otwena obo won ma won bo framban. Wenya wejire ye dachi. With the to one kronum pon. It's in a selfish. Or yaza or kama obi biara. Nivision a crane. Salvation and so say 5 or 6 days more by a BC. What processing with an Yes. answer then now we deploy Obia or yeah Dr. Isaiah Hayford. Don't can on him on the team of Framban. On the one aptitude test. Nazina on conduct. Now on position one. Omo nje job you would watch so on social waiting ways in Queen Aquacan. Dr. Isaiah Hayford. Oh no down okay they may oceanical. More could be our oceanical. Wow. In beer in dear Numa na it's ya. What's a BC nara? Yako ya wander round. Or come on snacks. In Suribo baby are more snacks. Now I encourage one. Wow.
iya kwana na fado na we invest into yan youth a wo KAKOMDO ha na no kwado inara na da chibi ono oye legacy a opede o create no other to onyiwo kwapo a da chi ni success and or benefit na we buebue kwan oza ma KAKOMDO na KAKOMDO so wa for tempa ifra dem kwani na kwan bebre a o kan vision ho no nam do mo form maka no de yakwe na roll out dem vision also dem enti ya babisa na ye bisa de sesare KAKOMDO development what's that nana yo asoba KAKOMDO development o ko papa ozikan oye ni adesamba adisha wo kroma yes one health onye papa wow enti mbozara okema wosi oye chips compound do obokena wetum improve health of the citizenry na osi ni so ya pere ya be expand enti just last week kwapo health directorate one director oba palace wo ye need to come already. He said, why ready there? Oh, yeah, Minister of Health, why ready there? Oh, boom, a health center. Wow. No, yes, I'm on Asasa, won't be Mumfa. Why drop Sinaza? Last week I was about now, be better. Also, Bob, we're two health center. We're two, we're Genando, no, I addition. Na minjado na mumbo oye wese girls high school 1998 or 99 year group no mende wana ase onche oba ho ha yes na o main equipment hospital equipment modern yes. Equipment are edible oye chip compounding we for tempo efra na wo bu bebre oye 1999 98 year group na always get in high school nti madam na ase na mom bio so mejina do bio na ma kan de we say get in high school obo puazo KAKOMDO an since 1951 ena wo be tia do ha KAKOMDO man ha ye mo na asase wo be train 1951 over is it 70 or 80 years over 75 years no obo ha na yehunu wo mfa so biara papa kra de ne nebu auto dan na obey ankasa na tumu je American asemi wo boy wo ba tra for 75 years na ikobia do so se ebenya wonti wo ho a corporate responsibilities ni binyi de or de ekwa or de ahwechi se aka professor akedi no or de ahwechi na ebo bo community a wonti wo mu no one development na wosu itum invest itum abuama mpuntuba na enfo se wo dem reform na ntro baby the 75 years a we say get in high school wa boaz wa han se mi dem boaz bo ya ye hu bo bia da bo KAKOMDO man what is wrong in the first place nti mo tuako oye concert TV do yama oye headmistress a owo wese gesi na so ate de mo korin na 75 years wa boazi odi nje hu bebre fie ho enti onyi ni year groups in discuss it no hwe ya bari pen biara ye butu ara mo biara de ye be development biara no ye be mo aso ate na wetum was that to one platform do na year groups in one obodo wa supporting baka na anu mansa no wetu wa support ma oye development was akodo no was abua KAKOMDO man onye papa bio ye kesem o protocol sa order was ma na anu ma institutions wo ho asase do there women go be 8 kwapo protocols women 8 okay na yensu yenfa hen kwofo a wotwa kran
Ye from the wesi guys wo. Woman ya entity. Ne for dem phone tu yan man mpon. Na eyin ya abana hotel bi wa basin ko hotel bi ne yan wani kan okay wajitu na wajitu mun yewun papa fi wese guys wo high school okay wa man na be two pet yes on so enyi kra che wa mo bi wana na be two no wasn't cano what they call other areas eti nana say yet wasa na ta wese gas high school bobo aden orobo KAKOMDO man but mo ni sha oda wo bo mo chendam enti nana na sa ta ya peda ehwan